Assalomu alaykum. Mana menga Braybrook degan Melsik keldim. Bu yerda men hozir chaqbasimiz. Endi juronglar berib registratsiya qilaylik. Ana o zdaniyada security охрана. Yerda bir registratsiya qilamiz, keyin ofisga berib yana bir registratsiya qilamiz. Mana zdaniyani kiraylik. Son tarafında aparat, tuvalet. Meydimde aparatlar var. Так. Русский намызмы? Uyg'urcha yo'q ya. Uyg'urcha bo'lgan bo'lsa Uyg'urchani olatdik. Hozir bilmayman. Shu bilan registratsiya посетителей, фамилия. Имя. Далее қойдым, mana Brostranс deb chiqdi. Дальше qilamiz. Nomerimni chiqdi. Hozir bir tekshiraylik shu nomerimni. Durust mushka. Постоянно жүріп жүрген үшін етім chiqdi. Так, дальше mana номерный знак chiqdi. 42 mana bunu. Дальше. Доставить, забрать. Дальше. Она полностью чехты. Войти в систему. Дальше обратите к охране. Алло. Фетих? Окей. Маяк чехты. Biraz çocuk olmaydı, benim de kalkışık geldim. Hadi bana mail etiniz. Brostranс ya. Mayda parkovka. Keyin hozir seriq tablichka bilan пропускнойni berdik. Uni chiqib qolganda berib ketma. Saat 5 bo'ldi. Hozir kech qilyapman. Retseptni almashtirib kelishim. Bugun eng aqralli o'xshamamdi. Toza savollarni qo'ydik. Burundan ishlab yurgan yosh bolalar chaqanchaqalib berib aytadi. Qayerga yetmangsa deb bilishni savollarni qo'yadi. Alles gut? Ja, danke. Dankeschön. Fahren ja? Okay. Mana bunda. Was? Ya. Mashina deb mamamı desem, deb qo'yib. Keyin so'ratdim. Mashinaga kirdi qancha deb o'tdim. Men de haydab kirma deb neymiş deb edim, unga mana bundaq badi. Shu 88 tablichka. Mana yetim familiyam firmaning aytdi. Mana bundaq bo'ldi. Уже bugun бастыга аламы, понедельник бастыга алакча деп шторкларын итеп қойды. Начатты мен тұрмы? Айлап, mana қандай академияны рамплап тұрды, әшәгі бармы. Машинға отырып, сілай бәқи регистрацияны көйгечем. Мен şu arada чақан mana машина номеріне, прицеп, телефон номеріне SMS келді оныңға ve registrasyonu referans да қойды. Езіп алдым, әнде кеттік. Küçük қарап маңайлы. Bohin, tegman sadeydi. Dafna taze yapın kopakta, taze halin haniyeki. Tarazisi bize kerak emas. Endi son 40 geçecek qal sözlerinin paraylısı da. Bunu aldığımızda turgan kalso. Ailene bazılarımız.
Keyin mana mayda. İçeride уже ешкім қалмағанда işçiler taqab ketgan o'xshaydi. Машинада күттейді. Бака дәрбазын ечіп, банкаларını иіліп, бака ойылық, папиришка. Тәйдап тұрайды. Чақ асылымалымыз. Өткенки видеода мен сізге тазлап көрсеткендім, оны көрсетіп насам, менен алдымда айдаған водитель тазламаймын, коробкаға кеп қойдым. Азыр пакет солмай, мен сүпіршекке біраз чаңге. Şu açtaq водительден ба, обычно он докладный группаға yazdı біздіңке. Кім айдаған мындақ машина. Мен жазбадым, ладно. На первый раз прощаем. Бұл первый емес. Так. Рампа етте дейді. Еттінші рампа. Контейнерларны, прицепланы eskiye koyup da неудобный. Я там bir balık geliyor. Marka Tron'dan yeni aynel. Молодец, sayıl. Yol dışı alayten bir maşında, öz alayten bir maşında işleyik. Özleri firmi çoktu, Belarus'daki. Мен қой ақсыз керезинкісіні басқанда жол өтмейді анық. Болды мана машта қазір чақан бесет яқшылар әтегенерек шығып кетсек. Чехияға, андан Словакия. Андақ жол шығып басты. Қазір епіп план білуді. План біліп атыды. Қазір кіріп мен бюроға беріп документ almış şundan bilen Slovakiya. Evet. Ket. Aha. Teşekkürler. Bu benim dokumentlerim mi? Evet. Tamam. Aha. Ket. Ana mınaq dokument buldu. Çaqlanan figi. Yani 10 tarafı жоқ burada. Hazır meyge 10 tarafı astığa pечатьлен қолын қойып тәйла қойacak. Ondan da стоянкада қолын. Azastan bana öyle bir vakit yok bunu kullananға. Kettik. Buyoqqa propustni hazır ötimiz. Seriq qog'ozi bilan propustnoyni bermay ko'rsatgan o'tkazib, keyin yo'l qarab mangimiz. Кольцосы. Едем знаком угла, yani onu сразу alinamayız yani. Baralini etip kalçosudan. Varot'a varız. Tak, saat 7 oldu. 11'de yetip barmankanda çıkarığı. Germaniya bilan Chexiya'nın o'rtasidagi chegara.
Aha, var. Şöyle kettik. Üçüncü hafta banına gösterip gitey. 200 kilometre o değil mi? Hazır ben ayağı mındak. Döndü. Orman. Tek balasa. Qeyrindashni chaqanroq o'tib ketmasam eslib qo'yadi bu podiyom kelganda. Машинасы бұзылып қалыпты да мәйді қиынымнан. Мюнхен, Нюрнберг, Вюрцберг. Тоғры маңында. Через 5 километров воспользуйтесь выездом 64. Выезд 64 dedi bu. Aldışıp kaldım onu mu? Mesela прямой 200 kilometre başımdan şerek. Hemen meyde toxtadım. Toxtaga yemi yok, kamaptı. Saat 8'den ketdi. Hemeye yepik. Ornu yok, vaxtımı tugab qaldı. Şu seri aldırıp atsam meyde qısqalı yol qilib qaldı. Onun tüvügüçen tatып qo'ysam. Hozir parkovkaning jag'dini yetib ketay. Germaniyada soat 9 bo'ldi. Bugun juma kunlari местный водительlar, местный deganda mende немецкий водительlar va польский, Slovakiyaning ular uyma-uy ketadi. Bu yerda biz o'xshash chatdan kelgan водительlar qo'nadi. Shuning o'zida mana parkovkaning jag'di mana bundaq. So'ng tarafda sizlar gabaritlar turibdi, ular ketish kerak, hozir ketsi. Monla yo'lchkining aqsida qo'ygan. Yo'lchki mana bundaq keldi. Qata o'zining liniyasi. Asli mayaqda gruzovoylar kirgan yo'l so'ng taraf. O'ng taraf bo'lsa lehkovoylar. Shuning o'zida amal yo'q. Lehkovoylarning o'rniga yaqcham kirib ketdi bu nima gruzovoy mashinalar. Bularning aqsida mana qata bundaga ketdi. Bularning aqsida oxirgi bo'lib mana men turdim. Mana meyda проход avtobanning kirganligi edi. Meningdiki уже mashina turamadim degan tan. Biroq turdiganlarim chiqdi. Vaqt tugab qolsa mening yarim soat vaqtim qolgandi. Bu yoq bo'lsa mana baryorga taqab amal bo'lsa maksimal. Mana oldindagilarim bo'lsa shunday to'xtadi. Голландский прицепке. Rumunskiy deymi? Shu mana qarindoshlar, Yevropaning problemasi parkovkasining mashtaq bo'ldi. Shuning uchun yaxshilab o'ylaninglar, kelib ishlaymiz deganinglar.